Thobena ke a ditumedisha ke a ditamisha ke a di amogela go se Moya ka Dr. Magabo. Ke rata re dire weekly prediction re bona gore na beke le tlo sepela ka sepego mang. This time ke ya go dira differently a ke dire go tshwana le metlheng a ke tlo le botsa ka ditšhelete ka mebereko ka di-relationship no. Today message wa today o bolela le wena straight as a person ke eng le ke le gore mangele a go banya ka gore o di dire o di tshentshe ka ra bophelo ba gago ke eng le tse banya ka gore o di tlhokomele jalo le jalo o pele re thoma ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena go se Moya ka Dr. Magabo ke le amogela mo lenanong la rena ebile ke re le ipsene ka taba tse ke le tshwaretse go tsona gape ke gopela le subscribe le like channel ya rena le gotle le yona notification bell. Molaetsa ke molaetsa wa beke ka moka from today ka Monday go fitlhela next maybe ka Sunday unless Friday re ka dira ra kgona ra itlaleletša reading e maybe ra dira weekend prediction motlho mo mogare ga beke lona re ka kry sebaka ra ba le nako re ka kgona go dira daily prediction but whatever re tla ba re bolela ka yona e tla ba e eda godimo ga dilo tse rang go di bolela le kgono. Ke le leboga molaetsa mathomo o go tshwerego ke tshwere the 8 of wands e bolela gore go na dilo tse dintsi tse le gore di a diragala ka mare ga bophelo ba gago ka se sebaka dilo tsana e ka ba dilo tse le gore go tse le gore di mabapi le mošomo wa gago mabapi le dilo tsa ka mo familing mabapi le tša segwera jwale le jwalo and ba re ebile go na ba re ke di-opportunity mabaka a mabotse di-blessings tse e leng gore ebile di o costa stress motlhomong ke tse dingwe tša di-blessings tse e le gore wena o di fa ke mangwelo a gago wena o di fa ke the universe o di fa ke modimo mara ga di kgone go tla mo go wena and tsona di-opportunities tsewe di go costa stress already a o kgone go robala gabotse o ba le tlhoba boroko o ba le kgatelelo ya monagano ka dilo tse e leng gore ga di kgone go phethagala o ithomile business ya gago wa rapela but ga o bone success ga o bone tswelopele and ba buša ba reng go na le di-changes tse le gore di sa etla di ka thoma le kgono goba anytime gona mo bekeng go na le tse le di tlo diragala and ke le tse tlo diragala ka speed le tse le di ka no tshentsha ka speedinyana le tse le wena ga se o di expect ga o expect gore dilo tseo di tla tshentsha maybe e ka ba di-good changes e ka ba di-bad changes e ka ba di-changes tse le di tliša dilo tse di botse e ka ba di-changes tse le di tliša dilo tša go se be ga botse ke tse dingwe tša dilo tse le gore mohlomong di ka tla go stressa o kgotse le gore okay ntho changes tseo di tlo tliša dilo tse di botse but a ke dilo tša gona di ka sename tša thoma ka speed mara ya ba ntho e le gore ge e thoma go diragala e go fa tlhoba boroko ya go stress but at the end o kgotse le gore yona ntho e neela e go stressang ke ntho e le re tlo tlišetša dilo tse di botse ya ba ntho e la gore o se ka kgotsa go lakalela mošomo o se ka kgotsa go lakalela go dira dilo gobane tsone le tšentse o santse o di dire ke tsone le tše le di tla o tlišetša katlego ba re ntho wena o santse gore o e dire kore o be kore e ba le mafolofolo e ba le matšato e ba motho le e leng gore o kgona go multitaska o kgona go dira dilo tše dintšhi ka nako e teng ntho kgole ke planning go ka plana letšatši la go epotsa gore okay ke na le mešomo e meso le meso and ke e mentšhi mara gore ke e dire ka mokana yena ka letšatši leno le le tsee ke e fetse ka mokgwa le santse e dirokale ka gona ka e le gore ke ntho le santse e dirokale for one day ke santse ke bereke jwang ke tla thoma ka eng ka fetša ka dirang jwale le jwale mešomo e le gore o kgona gore o imetse o e dire at the same time le yona wa e dira ge e le gore mešomo eo a se mešomo e le gore santse e diro ka letšatši le tee le yona but e sa nyaka planning ntho engwe le ngwe e nyaka planning o ka ithuta go plana letšatši la gago o ithuta go plana dilo tša gago o tla bona mmereko wa o tlo no ba bobebe sore ba gašo ka re ke tshwara ke flu o tlo no ba bobebe mmereko wa gago o bile o ka se lakalele and go na le kgonagalo ya gore mohlomong o ka kgotse le gore go na le letelo le gore o tlo le tšea go ya le moroka ya gona e ka ba kgole e ka ba gaufi but ntho we leeto leo le tla ba le amana le mošomo wa gago mošomo le gore wena o tla ba o dira
ga se leeto le le la go no ya go tšhaka fela ntho o tla bangwe o e dira ke ntho le re ya amana le mošomo wa gago, e amana le mmele wa gago, e amana le kore e ka no ba leeto la go la semoya, dilo tša mohuto nowe. Mangwele a gago ba re o focuse and o planele ahead, and kore go plana go le wena motho o plana o ska planela for gana kore o ska bonela gana mo gausi moke le ka go bonela pele. Ke ntho la gore go plana o ska go o planela for today only, e ba le di-long term plans. Di-short term plans di ka no ba gona mara e ba le di-long term plans. Mara a tseba gore ke kgone go fitlhelela ntho ene la e le gore e tlo tla after nako in between go na le tše dinnyane tše le gore di tla ba di tsamaišana le yona ntho ele tše le gore ke tlo ba ke berekana le tšona ka eteng. Ka thoma ka point number 1 ka bereka mo go yona ka e fetša, ka ya point number 2 ka bereka mo go yona ka e fetša, kore ntho ngwe le ngwe e le gore wa e dira wa e fetša e kgona go tliša katlego yela e le gore e santse fitlhe mafelelong. Yona ntho o berekanang le yona gane jalo o ka no kgwetša le gore motlho mongwe ke ntho e le gore achievement ya gona e tlo fitlha maybe after 10 years, mara a e re gore wena gontse o emetse tennis gore o kgone go achieva ntho ela o dutse fela. Ntho ela o e thoma gane jalo kore go e plana wa e beya ka di-sections, akere go swantse bo le section ya mathomo o swantse o bereke ka yona o e complete, wa ya go section ya bobedi wa bereka ka yona o complete, jalo le jalo until ebile o tlo feleletša yona tennis la e fitlha mafelelong. Ke ka mokgwa le o swantse o planele tšago ka gona o se ka ipotsa gore ntho ke a long term thing so go ra gore nka no e thoma le ka ba next year, no e thoma ga gane jalo. Ene ba butšha ba re ke nako ya gore o tšee action, tšea action ka ra dilo tše le gore wena o swantse o berekane le tšona, thoma gane jalo o seke wa postpona wa re ke tla thoma neng wa re ke sana le nako, no. Go nyaka dilo tše di botse ka ra bophelo, go nyaka gore go be le katlego ka ra bophelo ba gago, thoma gane jalo. Motlho mongwe ntho o e dira o ka no bona o ka re ga ena mogola, mara wena ga o tsebe gore o gola batho ba bang jwang ka ntho ene o tlo e dirang, and the more o golang batho ke the more e le gore le wena o tla ba successful, ke the more e leng gore le wena o tla ba blessed. Ka re mangwele a bona batho bana bale o ba thušago le bona ba gare ba lebeletše, mangwele a o lona ba thabile because o dira mmereko le gore ba rata gore wena o dire, ke nako ya gore o thomagane jalo. Okay, ba re last re boletše ka taba ya like dilo tše e le gore kgwetše di dirageletše kwa morago tše e le gore ga se dilo tše di botse, batho ba ile gore ba ile ba o koša bohloko, ba ile gore o sa dutše o sa nagana ka bona, go nagana ka dilo tše la pelo ga e ba bohloko, and then ya ba nthela gore you must learn to let go, lebala ka dilo tše di fetilego. So once fela o lebetše ka tšona gore o kgone go lebala ka tšona, ke ntho ela gore go be le tshwarelo ka ra bophelo ba gago, le go ka se go motho o la tshwarelana but deep down ka pelong ya gago o ke potse gore wa tsare keng batho bale ke ba tshwaretše, le nna ke tshwaretše mo e le gore maybe nka ba ke dirile diphošo gona goba ile gore maybe ke ba fošeditše, le nna ke tshwaretše ge e le gore ge batho ba lentho la ba e dirileng yona ge ile yang koša bohloko ka tša mengwaga e mentši ke busy ke nagana ka yona ke sa kgona go focusa for my future. So gane jalo ke a lebala ka tšela di diragetšeng, le ge nka ka dula ntho ela ya ntlela mo monaganong but molaetša o tla mo go wena today ke gore le go e nagana ntho ela o se ka kgwetša ile gore go e nagana o e nagana ka tsela ele le gore ya go kgopiša o kwa bohloko o ntšha dikeledi, go e nagana eno ba nthela gore kore o no e nagana as a lesson learned, o ke ithutile se sengwe from batho bale ka mokgwa ba o dirileng, o ke ithutile se sengwe from the actions tša batho bale, gore le go sasa o ka tla kgwetša go kopana le batho ba ile gore ba tshwana le bana bale ba o kgopišitšeng, and then ba dira yona same thing goba ba dira tša go feta tšewe, ntho ela e tlo kgwetša le gore e go affecta negatively. O tsebe gore ge bona ba le ka go tšhetša di-negative energy tša bona mo go wena o tla ba o le surrounded by the light. Negative energy ga e nyake light, e tšhaba seetša, e tla swa, e tla tuka, seetša ke mollo. So negative energy la ge e bona seetša e dirang e boela morago gana molaetšwang, ene ge e boela morago e diang e gobatša ena motho onola. So ke thuto gore o be surrounded by the light, go nagana dilo tšela tša morago tšela
o ska nagana ka tsela e le gore di tlo kgopiša, di nagana ka tsela e leng gore e tlo no ba a lesson learned from wena. And sa botšhaba sa re tswela pele ka o forgiva gore o kgone o move on, as long as go na le ntho e le gore o sa e beile ka mo pelong ya gago ya o koša botlhoko, as long e le gore o sa nagana ka ena motho nna a kileng a o kgopiša, and go o nagana ka ena o sa kwa botlhoko, then go raya gore wena a se mo tshwarele. And the minute o nagana ka yena ke negative energy ntho e le e diragetseng, a kry ebile ntho e le gore o kgopišitše, ntho engwe le ngwe e le gore e tla go wena ya o kgopiša, ya dira gore o lle o kwate, ke a negative energy. And ge e tla go wena and then e kgwetse le gore wena o sa acta ka mokgone mo go yona, o sa kwata, o sa tlala dipelo, o sa tlalelana, then ke ntho e la goreng o bulela mo negative energies, wa di bulela lebati wa re e tlang nna ke gona, e tlang di dule mo go nna leng control. Then ka di-negative energy ge di tla di tliša lefifi, ge di tla di koba dilo tše di botse, di koba di-lucky, di koba ditšhelete, di koba lethabo, di koba success, di tliša di-arguments, di tliša go kwata, di tliša di-depression, jwale le jwalo. And di tla o dira gore wena o phele ke kwela botlhoko, o phele o bona o ka re wena wa sotlega, wena ga o ratiwe. Di tla o dira gore o phele o le soo, and di tla o dira gore o be motho le gore wena o rata gore go ena le batho o bolele ka mathata a gago a ile gore a o koša botlhoko, and then o nyake gore batho ba le ba go kwele botlhoko. Go le wena motho e ba le pride, o se ka nyaka gore motho mongwe a kwele botlhoko, le wena o se ke wa ke kwela botlhoko. Ntho engwe le ngwe e diragalang ka ra bophelo ba rena e diraga ka mabaka, it happened for a reason. And wa kgwetse le gore le ge e diragala ka mabaka, lebaka le legolo ke gore ntho e le ya diragala e la o se bega botse mo bophelong ba gago, ka baka la gore ge e tla mo go wena kgwetse le gore a gona kganya ka re ga bophelo, ga ona faith wena, ga o ke believe wena, ga o believe go the universe. Then that's why ntho la ka motlha e tla go wena e kgwetse le gore wena already o no tšetša ke phefo, then e tlo go affecta. Mara ge e fitlha mo go wena ya kgwetse le gore wena moya wa gago o fepa ka dijo tša semoya, e tlo no tšhaba ebile e ka se batamele, then o kgona go fenya di-negative energies. Ge di go bona di a tšhaba, o kgona go fenya bathakati, ga ba o bona ba lebelela fase, ga ba o bona o sa tswelela ba tšhentšha ditsela, ka gore ba nagana gore wena wa ba bona. And then ba buša ba re ke nako ya gago e la gore o tšhentšhe dilo ka mokgwa o di dirang ka gona, re setse boletse ka changes tše e le gore di etla, ba re kore sepela ka direction e nngwe, tšhentšha direction e la bo go sepela ka another direction. A e re gore o tšhentšhe ditsela go sepela mo strateng, e ra gore tšhentšha dilo ka mokgwa o be go di dira ka gona. Wena mo mmeleng wa gago ke tšhentšhe, fetola di-chakras tša gago ge e le gore di blokegile, that is why negative energy tšela di be di go affecta. Bula di-chakras tša gago gore o seke wa affecta ke di-negative energies. Ke thute go tshwarela, o move on gore o seke wa affecta ke di-negative energies. Ke change ba bolelang ka yona, ke direction ba bolelang ka yona. And then kgwetša le clarity ka ra bophelo ba gago, purpose ya gago ke eng mo lefaseng. Wena botsebotse ke nko ke putšo nna, wena botsebotse o tletse mo lefaseng, o tletse o tlo dirang, purpose ya gago ke eng. Go ka lebelela maphelo a rena ba ka mokgwa mongwe kudu go sena purpose, o ka re notlela mo lefaseng gore re tlele o tsoga frogo, re meberekong, re dikolong, tšatši le boye re tle gae, re die dijo, re je, re lebelele TV, re fetse re robale, kore ke same thing every day over and over again. A se gore ke molato ge motho a dula ka gae, goba ke molato motho ga e tlhwa ka gae, ba re go ya le gorena go o e tlhwa ka gae o tlhwa o direng. Purpose ya ke eng mo lefaseng, ke eng ntho o e eda mo lefaseng. Ga ke tshepe gore tletse go tlo no ja fela mo lefaseng, re tletse go tlo no tsoga frogo, ra boa thapama, ra tsoga ka masa, ra boa thapama, go na le purpose. And go ka kry-a purpose ya gago o tlo kgwetsa e le gore ke nnete go tsoga frogo ga ka ke ya mošomo ba ke ya sekolong, ke eda on my purpose, and ke eda jwang positively because ke a tseba gore nna ke nyaka eng.
but go sa tsebe purpose ya o sa tsebona wena o tlo dira mo lefase goba o nyaka e mo lefaseng, then o tlo no kgwetsa le yona ntshwele ya gore wena o tshwanetse go frogo o ye sekolong goba o ye mmereko wa kgwetsa ebile thoma go bora a o bone botlhokwa goba o setse o ne o ya mmerekong because o nyaka go kry-a salary ya gago o no ela salary ga nkebe se salary o bo ka setsogo wa ya mmerekong o bo ka setsogo wa ke thuta dilo tse dingwe o bo ka setsogo wa ya wa kopana le batho ba bangwe wa socialize le bona o bo ka setsogo wa ya wa ke thuta dilo tse dingwe go sena purpose. Okay, ke na le karata ngwa gape e le gore e re o truste yona intuition ya gago. Trusta intuition ke ye ge mangwelo ya gago ba bolela le wena, ba bolela le wena ka yona intuition, ba bolela le wena ka yona third eye ye le re tla go bontšha di-vision, ba bolela le wena gape le ka di-thoughts. Di-thoughts gape di ka sepišana the crown chakra mo e leng gore re bolela ka the universe mo e le gore o ba connected to the universe gore o kry-a di-thoughts from the universe. So o be motho le wa o theeletša intuition ya gago kudu ga ba bolela le wena ba tla fela bantse bao ga ba bona o ka re o tswa tseleng ba o kgala ba o bušetša tseleng, ga ba bona o ka re o kwa botlhoko too much ga batho ba o heta ba tla fela ba o kgala ba re phumula dikeledi ngwanaka o dire 1 2 3, phumula dikeledi tša gago ga di nyakege mowe o gare o tswalela di-chakras o gare o invited negative energy tšela di a thaba go wena o lla o di fa maatla. Phumula dikeledi o tšee buka ya gago o e bale o tla bona o tla lebala goba o letše music o moso, and then music o hila di-chakras, music o hila kore our soul, music o kgona le gore connected to the universe go tlo dependa rona ke music wa mohuta mang. So go ra gore o theeletše yona melaetša e le gore e tla ba e tla ka tsona di-intuition ya gago. O gopole gore ke boletše gore melaetša mengwe ape e ka se tla fela ka di-intuition le ka ditoro, go na melaetša e le gore e ka tla ka di-sign. Ke le botše ka sign tše ntšhinyana ka di-sign tše e le gore di ka tla through di-numbers, ka le botša ka di-sign tše e le gore di ka tla through like mafofa a dinonyane di-color tša gona, ka le botša ka di-sign tše e le gore di ka tla through like dinonyane le ge le gore a se ke tle ke tsena kudu into that video mare ke boletše gore mangwele ao ba tla bolela le wena ka di-signs tša go fapana tla re tlo bolela ka tšona. So ntho kgole kore o theeletše di-sign tšeue gomme ka tšona o tla kgona go kwa melaetša, and di-sign tšela gore o kgone go dikwa ke eng ntho swantse gore o e dire ke spiritual awakening. Jalo spiritual awakening ga se fela for batho ba ile ba na le the spiritual gift, ka mokana rena we are all spiritual, we are all divine, we are one ka mokana ga rena. So go ra gore santse re ke thute go fepa moya wa rena, re santse re ke thute go fepa soul ya rena ka go efa dijo tša maleba, dijo tše e le gore go dija di na le kore a high vibration energy, dijo tše e le gore go di jele and then di kgona go bula moya ola, and then wa tseba gape le gore ke santse ke direng gape le tšentše le santse ke dire go bula moya wa ka, go connecta to nature e tla go thuša le yona, go ke grounder e tla go thuša le yona, go rapela, go bolela le mangwelo a gago. The more o bolela le bona ba tla tšwela pele ka go bolela le wena, and then o tlo fetša kgona go ba understanda ga ba bolela le wena, wa bakwa ga ba bolela le wena. So ntho e kgolo ba bolelang ka yona mo go wena kore beke o dile kudu bereke kudu ka your spiritual awakening akere ke nako ele ya gore your conscious mind e tsoge akere e tsoge your conscious mind go bona ntse o ka tsela ke robedi e roba di checking go ba e blockegile e blocka ke dilo ka mogore phelang ka gona dilo tše re di dirang mo lefaseng, ene motho wa mathomo o blocka conscious mind wa ya gaga keng ke yena motho nowe ge ke le so ke nna motho wa mathomo ke tlo blocka my conscious mind ka o nagana dilo tše di-negative, ka o nagana dilo tše le re dinkoša bohloko,
ene gape ka o dira ka go lakaletša batho ba bangwe dilo tše dimpe, ka go ba le mona godimo ga batho ba bangwe, ka go seba ka batho ba bangwe jwale le jwalo. Ke nao mathomo ge nna ke feditše, and then ene ge ke dira so ke monele ke fa ba bangwe opportunity ka mokgola ke reng ke bula mabatsi for di-negative energy gore di tsene mo go nna, then go ra gore ke fa ba le bangwe ba le di-opportunity ba le rona ba palelwa ba le kua kgole, then ke ba fa opportunity gore ba tle ka ra bophelo baka, ba tsene ka gare ga moya wa ka spiritually, ba kgone go latlhela le bona, ba kgone go latlhela, ba tle ba mprovoke, ba nkwatiše ke kwate ke ntho ba inyakang, ke gare ebile ke bula mabati le go feta. Mafeletšo go tla other spirits, di-entities le tšona di hwetša bodulo ka gare ga mmele wa ka. Mafeletšo go tla demons di hwetša bodulo ka gare ga bophelo ba ka. Nampile ke thoma controla ke tšona, and then ke thoma ba le stress, ke thoma ba depressed. Mafeletšo go ntšha stress le depression ke thoma go nwa too much, ga ke sa nwa ka go lekanela, ke thoma go nwa kudu, and every day ke le ka go lebala, ke thoma go fola dilo tše le gore ga ke a tshwana gore ke di fole, ke thoma tlela ke di-thoughts tša ke polaya. Le ge problem e ka be e nnyane, go na problem yela ke bona le problem e nngwe kgolo, go na le gore ke face problem e ke then ke mka a ka kala those negative thoughts, go thoma go tla tšona di-thoughts tšela menagano e la ya gore ke polaya is the only way to go out, is the only way ya go ke thuša, is the only way ya go tšwa ka ra mathisa o nang le ona. Santifa thoughts ela ke thoughts e le gore drug ya ntlaetša, ke ya go ke polaya ke ya go kopana le mathata go feta ale. So ya ba nthela gore go bona o ka re dilo tše dibete di a diragala ka nako e ntšhi, o ba le mathata a ditšhelete, a kgone o kry-a mešomo ka mo gae ka mo go ba le mašata, then checka gore na mašata a ka ba khosa keng, a khosa a etswa kae, and checka gore na wena ke phate e feng e le gore wa e raloka le wena ka raga mašata oe, go ka kgotsa le wena wa entertaina mašata oe, then ke tlo gopela from today o ska tlha o sa entertaina mašata oe, o ska tlhola o sa ba phate ya mašata aoe, gomola ene rapela, o rapediše mašata aoe a fela, bolela le modimo a protecte lapa la geno, mašata a fela e be lapa la lethabo. Checka gore na keng e leng ilo tše le gore like ka mokgwa like kore ka no re di-negative energy goba dilo tše di-energy le gore di ka eda mašata ka mo, di ka dira go be le mašata ka mo gae, tše le gore di ka dira mašata spiritually. Nako ngwape a re kgone go bona gore na mašata a botsotse na tswa le kae, and then o ka checka di-video tša ka mo le gore ga ntšhe ke bolela ka di-negative energy wa bona gore okay ka mo gae o swantse go be so. And wa ba le mogolo wa gore go e na le mathata, e ka ba mathata ka mo gae, mathata a ditšhelete, mathata a go se ka kgotsa wa tšea wa iša mošomong, wa kgotsa o tloga gae o le stress sa gore ke kolta kae le kae ba nseka goba ka gae go so ga di sepele ga botse, and then o tša stressela o se iša mošomong, mo le re kwa mošomong o ya golwa le everyone tšatši lewe, o ne make sure go na le mathata wa tlogela ka gae, mara dila le ona o se ka lesa a ba gare a gola, rapela mathata a tla fela, and go rapela o se ka fela pelo, modimo ga nyake batho ba o fela pelo, o ka kgotsa go rapela ga ntšwatša o bile expect gore a fe di-answers immediately, then o wrong. Nako ngwe a ka kgona go araba immediately, one batho ba motho one wa rapela nto gona ya ba diragala same time or same day, ke ka mokgwa le gore yena o filwe ka gona, ke part ya di-gift tša gage. Go na le mongwe santse a re ga a rapela a tšee nako gore dilo tšela di phethege, and o ne o la reng ga a rapela dilo tša nako di phethege, gore a re le ena go na le ntho ngwe le gore o filwe yone e leng gore ga e dira ntho gona e ba fast, and then o la reng ga a rapela dilo tša phethagala ka speedy, o na ntho ngwe le gore ga e dira dilo tša gona di ba too slow, di diragala after nako. So that's why ke phela ke bolela ke re re le batho we are one spiritually, but we are all unique, re a fapana. Why re fapana ke ntho la gore re kgone go balantsha dilo tša lefase, dilo di be balanced, ka re naganeng ke be le gore ka moka na re rapelela dilo ka moka tša dilo tšana di a diragala immediately, then lefase kore dilo di be di ka se be balanced mo lefaseng, ke ka baka leo dilo ka nako tše ngwe di ba ka tsela yeowe. Okay,
and then ba re o theletše kore yona bekene ke mo e le gore o tlo kgwetša meletše mentšhi ye le gore e tla ba etswa go mangelo a gago, e tla ba etswa go the universe. O tlo itheletša ka yona intuition, ba se ba boletse intuition, o theletša intuition ya gago, and then ebile o tlo ikgwetša pele ka tsona dikwi tše dingwe tše ke setse ke boletse ka tsona go tshwana le other science, dinonyane, mafofa, di-numbers, jwale le jwalo. And nto kgole gore o kgone kwa this voice ge e bolela le wena goba o kgone go understanda di-messages ke ntho e la gore connected to nature. Go ra ba bangwe ba lena ba ile gore maybe le rata di-hiking, Basotho gantšha rata di-hiking gantšhi di rata ke makgowa ba rata metsi, ba rata ona mela dithaba jwalo le jwalo. Rena Basotho ka lebella ga re di rate dilo tšeo, and-e tšona dilo tšene tšeo ke tšona dilo tša go bula moya, and ka baka la botsotsi bo botletšeng motho o tšhaba le gore a no tšea stroll a no tsamaya sepela ka mo sekangkeng a lebelela ditlhare. Ga re rate dira dilo tšo ka gore wa tseba gore anytime motho a ka no phula ang attack. Mara botse wa ka molao ke gore moya o kgone o bula ke tše ding tša dilo tše simple tše re santse re fele re di dira. Wa no sepela mo nageng o lebeletše mablomo, o lebeletše mehlare, kore o ithuta ka mehlare yela, o fela o lebelela kwa godimo, o lebelela dinonyane tše di fofang mola godimo. Nako nngwe o feta mola thabeng yela, mohlomong ile wa rapela gona mola, wa bolela le mangelo a gago, wa bolela le badimo ba gago. Nako nngwe ya lana mola nokeng le ka e se go tsena ka mogare, wane wa kgolenyana le yona o e lebeletše bobotse ba yona. Ke tše dingwe tša dilo tše le gore di ka o thuša, o ka kgotša le gore mohlomongwe mo o berekelang gona, ba o sepelang gona, o ka kgona go ba like close to nature, then ke tše dingwe tša dilo tša go kgatlhiša tše le gore di tla thuša go bula moya ola. And then ke na le kgati nngwe ye e bolela ka bana, e re focus on the children, kore re lebelele bana, re tlhokomele bana. Kgati e ka mina dilo tše dintšhi. When coming to bana go setse motho a lora ngwana e le ngwana wa lesea, because kgati e ntšhi ngwana lesea. Ngwana wa lesea ka nako o representa badimo. O tlo check-a ra torela gore na ngwanola o tla thabile ka kwa torong ela na, ngwanola o tla a lwala na, ngwanola o a lla ka kwa torong ela na. Already setse kgone go botsa gore na badimo ba gago ba eme kae ka wena, ba thabile, ba kwa botlhoko, ba lla, ba kwatile mo le re bile ba ka ba sepela, ba o furalela goba jwang. Ngwana monyane ebile o representa di-blessings. Ge ngwanola a lla kwa ra toro, di-blessings di atla tše le di tlo go thabiša. Ge ngwanola ga a thabile ka ra toro, o representa di-blessings di atla mo go wena, di-blessings tše di botse, dimpho, matlhatse le matlhogonolo. Ge ngwanola a lla go ba bontšha ebile a lwala, dilo tša go di ka sepela ga botse, dilo di a phatlalala, bad luck ye tla ona dilo tše le di o diragala tše dintši tše le gore o tlo kwa bohloko. And gape ebile e ka representa bana gape. Ka nako nngwe motho o imile ebile a sa bone gore o imile, then a dire miscarriage a se aware, maybe ka bekenyana e tee or tše pedi or tše tharo ebile o dira miscarriage, yena ga a aware ya gore mo e be e le mpa moke, nogana ga e be e tshwere. And a kgotse le gore jaanong ke spirit se a phela jwale, spirit sela ga se happy, then o kgona gore ngwanola a phela e tla wena mo ditorong, mara kgotse le gore a o kgone go understanda gore na wa e ke le ora ngwana gantšhe le gantšhe. Ya bane ke ena ngwanolo le gore nogana o ile ya tshwara ya ba tlogela ka sepitinyana. So a kgotse le gore okay, ngwanola o tla thabile, it's fine. Nako ngwe spirit sa ngwana se tla se gabotse because ngwana wa lla kwa ra toro or bontšha a lwala, spirit se la se nyaka o tleng seo se kgone go boela back into the light, se ye se o boela back, se o dula le mangelo a mangwe, se o dula le badimo ba bangwe. Okay, ka ba le kgati ye nngwe she, ke tše pedi ke tlo di bala di 2, e re shagai, fragmented, e nngwe ya re wishbone, affirmation. So ka kgati tše pedi tšeke akere ke ntho le ya gore lefase ke kgale le le gona, di-ancestors tša rena ke kgale di le gona, ke kgale ba le gona, and ebile ke ba bantši mo e leng gore gana mo o dulang gona
khona le ba bangwe ba di-ancestor ba ile re sala ba dula gona e ka ba di-ancestors tsa go ba mohlomongwe e le ancestor tša batho ba bangwe gana moo o agileng gona sa le go ba le batho mo kgale-kgale o mongwe a kgwetšele gore o mo South Africa ka se sebaka mara kgwetšele gore di-ancestors tša gagwe originally ba tswa ba le kae kua Africa kua kgole-kgole kua o mongwe ebile o na le di-mixed ancestors mo e leng gore motlho mongwe a kgwetšele gore o mongwe wa di-ancestors tša Basotho o ile a nyalana le ba bangwe ba mmala lekgowa goba lekula motho mongwe rile a se makula ke ma-Indian ka yona channel ene ya Moya ka Dr. Magawa mo di-comment section ka motlhalosetša ka re makula re ba bitša makula ka Sesotho ba ka Sepedi re ba bitša makula mara ka English kona re reng the Indians so ke sa bolela ka makula le tetla le kgone ke a tswa gore everyone ke bolela ka makula o tlo understanda rona ke bolela ka bomang so ke ntho la gore re tsebe mo re tswang gona ene re tsebe gore muo re tswa re le mo mmung re le batho ene le motlha re tloga mo lefaseng nama ya rena e tlo boela mo mmung then moya wa ya mo swantse o ye gona to the universe, to the light, to the spiritual realm. So go na le tše dintši tše le gore o kgona go kopana le mangelo a gago ka tšona o kgona go ba connected le bona ka tšona o kgona go kopana le badimo ba gago ka tšona nto go tshwana le metsi like di-river di-ocean di tshwere dilo tše dintši ka mogare tše le di kgona go connecta le your spiritual ancestors o tlo lebelela dilo tša tshwane di-shell ge setse re le dingaka motho a na le spiritual gift sa go ba ngaka ka rataolwa tša rena re ba le tsona di-shell o mongwe a na spiritual gift mara kgotse le gore o di-shell wa di rata mme bo ka re o sepela ka shopong ba rekša dilwana-lwana wa bona shelela wa e rata wa ka pele o botšang tšhelagantše e re e reka o se ka tšhaba go e reka o tlo ne e reka botse wa ya le yona gae wa e rapelela mohlomile o ka nna wa e phasetša go rata wa fetša wa e beya sama kgotsa o kgabišitše ka ena ka launching ya gago oba o ebile kae ka kamareng ya gago go kgotse le gore ge e ditše mona shelela o feela connected re se ke ra lebala ka di-ancestors tše dingwe tša rena tše e le gore ka nako yela ya slavery ba ile gore ba ile ba utswiwa from ka mo Africa ba išiwa nageng tša kantle ba bangwe ga ba bona ba re gana ka molara dikepe ba batla išiwa bophelo bo bose kore go bo go se bose and batho ba bantši ba ba nyaka go boela gae ba re ba bantši bo tla kgwetse le gore half ya skepe ba o etše ka mola metsing ba no ke tatlhela ka mo metsing ba bangwe ba ile ba tshwara ke malwetse ba ana ka mola gara dikepe because ba sepela matšatši a mantši dikgwedi tše dintši ba tshwara ke malwetse a malaria jalo go ka mokgwele dintši ba beilwe ka gona ne ba sa treatiwe gabotse ebile ba sa fuwe dijo ka tlhokomelo so batho ba tshwara ke malwetse a malaria malwetse e le gore ebile a fetela and then ge motho le a lwala kwa bona gore lwala kudu go bona a sana mogola ba motša ba modiang ba mo latlhela ka metsing so ancestors tsa rena tše dintši di feleletse gana ka mola metsing yona šhelene la go e bona o kgwetse o bona e go kgatlha goba o ile metsing o ile lewatleng jalo le jalo o no fela o boanyana le metsi a lewatle o fela o boanyana le di-debrisnyana tšela maswikana la gonale metsi a lewatle o ka fela o tlhapa ka ona a tla o thuša o tloša senyama a tla o thuša o ba connected to your spiritual guides wa kgotsa o thoma o receiver spiritual messages yona shelela le yona e kgona kore o ba connected to ba bangwe ba mangelo a gago o ka makala after o seno kry-a yona sheleng la go kgotsa o thoma ba ditsoro tša go di thoma o bulega jalo o fela o lora bokoko ba o ba tsebang o ba borakgolo ba o ba tsebang pele ebile o ne o sa ba lore mara yanong o thoma go ba lora ka baka la gore bana ba le ba ileng ba tlhokofalela ka kwa metsing ba kgona go bula mabatsi gore ba le ba bangwe bale ba kgone go tla go wena ba bolele le wena ka tsela ya ditoro ba o kaede ka raga bophelo so ke letse le gore o tlo di dira tsona tšeoe and ba bolela gape ka a wishbone e le gore e bolela ka affirmation tla ke dira video ka bolela kudu ka wishbone wishbone mo batho ba ile gore ba register le focus ya ka ya semoya ya o bula moya le yona go na le phate le gore re tlo ba re bolela ka yona wishbone gorena o tlo e šomiša jang wishbone akere ke ntho ke nngwe ya lwetse le gore kudu re tlo bolela gape le ka di-manifestation mo le gore ke tla ba ke le ruta go manifesta dilo gore o kgotse le gore kgona go manifesta dilo tse di botse tša tla ka raphelo ba gago go na le video ngwe ke boneng ya mosadi mongwe wa mo America o ko America mosadi ya gona and then o ba phela betšha dilotho a sa tshware ore a thoma go attenda di-course tsene tše ke tša moya ke tsona di mo thušitšeng gore a tsebe go manifesta a thoma manifesta for lotho
a tshwara lotho ka di-million ke no sa gopola rona o kry-ile how many millions mara o kry-ile lehumo le lentši kudu gampe e le through manifestation. So ka ra khosela ka re tlo bolela kudu ka manifestation ke tlo le ruta kudu ka manifestation gore o tlo dira so le so le so le so ka ile mangelo a ba o boetse yona lotho o tla e tshwara e tla tla go wena ka ile ra se ba o boele lotho mara kore dilo tša gago di tla tla ka mokgoswantse tle ka gona mme ba nyaka gore lehumo lao le tle through di-business goba le tle through mebereko wa kgotsa le gore wa gola mo o berekang gona you grow within your company go apply kae ba o bitša di-interview ba o tšea o kry-a a big position ka tšhelete ya godimo jalo le jalo. So ya ba nthela gore ka metlha go le wena motho o dire kore o be le ntho la gore kore o wiše dilo tše di botse ka raphelo ba gago o wiše gore dilo tše di botse tle ka raphelo ba gago ande go wiša dilo tše di tle ka raphelo ba gago o se ka kgwetšele gore wa e wiša ntela mara wa doubt gore ntho e tla ba yona tlogela ba le di-doubts e ba positive o tla bona go rapelela motho mme motho wa lwala or something o mo rapelela go bontšhe accident ka yena o mo rapelela gore accident e se ya tlhaga o ka kgotsa le gore go rapela motho ola mara pelo a o botsa ntšhelantšho ba thoughts tsa di botsa ntšhelantšho gore a ka se fole obviously a ka se fole thapelo tša you're wasting your time already wena o kepoditše gore motho a ka se fole ene le o ka rapela o senya nako because ke ntse wena o kepotše yona a ka se fole mara o ka gore rapela motho ola wa ipotsa gore o ile o fola ke a botsa tlo bona mohlolo o ka mo rapelela motho ola go sasa wa ka a botsa gore wa tsa keng ke tsogile gabotse today ke tsogile gabotse ke maatla a thapelo tša gago ke maatla a go ba le faith ga gago ya ba nthela gore ntho ngwe o e dirang ka ra bophelo ntho ngwe o e nyakang ka ra bophelo e ba le tshepo ya gore e tlatla mo gone go nyaka mmereko o se ka kgotsa le o iša CV ya gona ora maybe manager ya gona ebile o ba fane ga ntebelela a ka se nthabele maybe manager ya gona maybe o no eketša o no tša CV ya ka e latlhela kua maybe ba ka sentšee di maybe tšene tšeo already wena se tše ipotse gore go diragala so ene go diragala ka mokgonou mara o ka ipotsa gore ke fitlha kua ba tla nthabela ba tla nkamogela and then ba tla tšea CV ya ka ba tla e lebelela and then ge space se le gona mmereko le gona ba tla mpitša ko bereka mola ko bereka mola ge ile gore motlho mongwe a se ba advertise no iša fela and then ba advertise tšo ipotsa rawa ke romela CV ya ka ba ile mpitša for interview and interview ko e phasa and I'm going to get this job o tla bona o kry-a mmereko ola confidence go ba le faith go ke tshepa wa se ke nyatše go lwena motho then batho ba bane bona ba ka se go nyatše mara go ipotsa gore ke fitlha kwa motho la ka no ba fane e o ba fane ka nnete ebile gore o sa tsena botsa le re a re hiri ka ma rena mmereko mara o ka ipotsa gore ba ile nkamogela o tlo makala motho le o fitlha kwa a o lebelela ka matlho a boletša ka matlho a lerato a ntša sa o tsebe a tša CV ya gago a re okay it's fine re tla go through yona and then re tla go bitša go ena le mošomo re tla go bitša ba šala ba e lebelela ba kgatlha ba re no a re mmitše ene wa kgotsa ebile ba tlo go biletša ntho le wena ebile a se o ya phelele ba o biletša ya ka godimo wa motlho mongwe wa tsena ka enele ya fasela ba ka o hirang ka yona mara e se kgale fela ba bona your potential ba bona gore wena bokgoni ba gago mafolofolo a gago ba kgatlhega ba re no o a re mofeng position e so ke nthela gore ka metlha a re beng le faith as long as re na le faith the universe ya re rata modimo wa re rata ka mokana rena o re file dilo tše di botse o re file di-blessings tše le re tlile tsena mo lefaseng jeno mare di-blessings tše di mo pele ga matlho a rena ga re kgone go di bona because we are blind re tswalelegile a re bule matlho a rena re kgone go attracta di-blessings re kgone go di bona di tle ka ra matsogo a rena that's why ka nako ngwe kgwetšele gore mangelo a gago badimo ba o fa something ba o tlišetša di-blessings tšhelete wena because ga o e bone o blind di-chakras di tswalegile moya ga o bereke then mana ba gago ba di bona ka speed ba di tšea ka metlha badimo ba tliša ba le ba tšea so gore dilo tšela di kgone go tla mo rena mana ba rena se ka tšea di-blessings tša rena a re bulegeng then dilo tše di botse tlo tla ka ra maphelo a rena re ka sa tsoga ra lla ra ba le mathata ra ba le dikoloto tša go re imela re tlo kgona go phela ka lerato okay karata engwe ke itshwere mmoki ke karata ditoro tšeo o ka kopanang le tšona goba ntho o santse o e lebelela ka ra toro tša gago bošo gore o betse go lora o tlo checka kore toro e le gore o tlo ba le yona o tlo ke potšiša a kere ka re maybe o ka kgotsa yona pone le gore o bona o ka re
go na le ntho e le gore wa e dira mara o ka re ke fela o raloka or something goba o dire dilo ga botse or something. Nko ke putše gore na wena ka ra bophelo ba gago ka se sebaka ka stage se o leng mo go sona kore o needa kore fane go ba le fane na, go ba le lethabo na, go ba go ralokanyana na. Go ba le fane ke ntho e la re kgwetse le gore wena o motho e le gore a ke ba ka montšha ka ditoro badimo wa kgwetse le gore wena motho e le gore kore you are too much into your work. Ga o kry-e le nako e la gore tšetšong o no re e re ke tše family yaka re ka ka ro ipsina gona e re ke sepele ke ka ke ye ko kopana le bagwera baka re ipsine mmogo. So ga o sana nako ele ya gore o ke thabiša, I mean re santse re fela re ke thabiša ke setse ke boletse ka to ground yourself mo you become connected to nature. Wa sepela kgwetse le gore le ya kae kae di-zoo kae 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 le ya mo e leng gore di-game reserve ke yona poleke safe eo, la bona diphoofolo, la bona dinonyane, la sepela ana mola mo dithabeng ana mola nageng. Ke putše gore na ana wa di needa dilo tšeo wena ka re tore o tla bane yona beke e ka kore go ka e lebelela ga botse e ka tsamaišana le karate ke bolelang ka yona e bolela ka di-games. And then o tlo checka gore na o diralang ka ra bophelo ba gago, a na gona motho e le gore o ka re o raloka di-games ka bophelo ba gago na, goba o raloka di-games mo mošomong wa gago na. Mohlomongwe mo berekang gona gona batho mo e le gore a ba o tšee serious, ga ba o bona fela ba no o tšea yale ka a joke. Ke potšiša gore na a na e ka ba e le gore gona batho ba e le gore ke nnete kore ga ba mpona ka mokgono o wena, ga ba lebelela di-business jaaka ba no bona e no ba e joke na. Gona motho o raloka ka nna na, ga unrespect na, go na le tša ntirang tšona motho ke motho a leng close to na, o na le tše le gore o ntira tšona tša o sebe ga botse na, tše le gore na ga ke di bone na. Checka dilo tšeo ba tlo go bontšha badimo wa ka mo ditorong. And then o tlo checka gape gore na a na wena o needa a game plan na, o nyaka a game plan na ye le gore e tla o thuša gore o kgone go improva maemo a gago, batho ba go hlompe, batho ba go tšea serious, ye le gore e tla go thuša gore wena o kgone go tšea another direction na. Ba se ba botša ka go tšea another direction, ka bolela kare ga ba bolela ka direction a ba bolele ka ntho ya gore o tšhentšhe ditsela tšeo sepelang ka tšona, pata yeo sepelang ka yona mo strata e le gore go bo ya toropong o tla ka tsela ye ke tšhentšha sa tlhao sa tla kana o tle ka eso, no a ba bolele so. Ga ba bolela ka direction ba bolela ka dilo tša bophelo ka mokgwa e le gore let's say o bereka o na le project e itseng, and then gore goba mohlomongwe o na le business, goba mohlomongwe o ithutela ntho e itseng, ana are you on the right track na, ana ke nako e la gore o tšhentšhe ka mokgwa e le gore o dira dilo ka gona na go dilo tša go di be successful. Kudu o tlo needa direction ge e le gore kgwetse le gore dilo tša gago ga di nape di ba successful, ga di nape go ba le di-failures tše dintši ka dilo tšeo di dirago. Go yo tšhentšha direction o tlo checka gore na okay ntho la ke be ke dira so and then ke a faila ka mehla e re ke tšhentšhe then ke dire in this way. And wa lebelela gape gore na ge ke be ke dira ka tsela ke be ke dira ka ona ke faila ke eng dilo tše di be di causa gore ke faile, wa bereka around tšona gore are wa di tloša go ba bona gore o di dire ka tsela ye nngwe gape e itseng e different. Ke dilo tše o tlo di checkang. Molaetša wa mafelelo o tšwa the mother earth o bolela ka inner side, o sa bolela ka intuition, your thoughts, your soul. Okay, ke tlo bala ka sekgowa ka go tlhalosa ka Sesotho gore you have been working to unravel a karmic knot, a problem that seems resistant to change and healing. Ya ba ntho la gore ke go na le dilo tše dintši le gore di be di dirala ka ra bophelo ba gago tše e leng gore o kgwetse le gore wa di dira and then go ba le ntho ya re botša re ke karma. Karma e diragala mo mothong o ka kgwetse le gore and karma gantšha e be ntho e botse e ba ntho la gore o kgwetse le gore o dira motho o mongwe ntho e mpe, mohlomongwe o motho wa go rata o dia di-spell tše di-bad o dira batho ba bangwe, o rapela ka di-candle tše di itseng, o ba rapelela gore ba be le di-bad luck, ba lwale, ba direng, goba o no ba wišetša ka pelong, goba le yona ntho le ya go gossipa, goba go wišetša motho dilo tše dimpe, goba masebo, goba go utswetša motho selo, goba go dira ntho e le gore wa tseba gore ntho le ke seno e dira ge ba tlo lebelela nna ba ka se šupe ba re dirile ke nna ka moka everyone o tlo šupa motho ola ke nyaka go mo tsentšha ka mathateng. So go kgotša o dira dilo tšeo o no tseba one gore the more o dirang batho sowe
dilo tsone tse o ba dirang tsona di sa tlo boa back mo go wena, ene wena o tlo kwa botlhoko, ke wena o tlo suffera di-consequences, ditlamorago tša gona o tlo lla. So ya ba nthela gore re tlogele go dira batho ba bangwe dilo tse e leng gore le rena re ka se rate batho bangwe ba dira tsona. And ka metlha o gopole gore ka metlha o nagane pele o ka o išetša motho la di-bad luck gore ka naga ke mo išetša go na possibility ya gore dilo tsela di tle mo gona and di tle 10 times. And then kgate e sa tswela pele, Mother Earth are ask for help o re nyaka thušo. I can show you the real cause and the path to freedom. Kgopela thušo go yena, kgopela thušo mo bathong ba bangwe ba ile ba ka o thuša, goba kgopela thušo go wena ka boso wena. Wena o ka kgopela thušo jang? Ke wena o tsebang gore o dirile 1 2 3. Lo tsene tsela o di dirile o ka dingwela fase ga ile go nyaka o dingwela fase, step by step, 1 1 1 1, gore o ska ba confused ba kgotse le go na le tšele o tlogetse morago. Then o sena dingwela fase o thoma ka point ya mathomo wa ipotsa gore this thing ke nyaka go itlogela, ke nyaka go tlogela go dira 1 2 3. So nka kgona jang gore ke tlogele go dira 1 2 3? Thoma ka dithapelo tša gago, thoma ka o ke cleansa mo mmeleng wa gago, o tloše energy eo ya o senyakega ye le gore e go diriša dilo tšeo. Maybe ke di-entities tše le gore already setse di le attached to mmele wa gago, ke tšona di go dirišang dilo tšeo, di dira gore o be le lehloyo, o be le masebo, o be le go se thabele batho ba bangwe. So ge wena o ka ke thuta gore o bereke ka dilo tšeo o di tloše ka ra bophelo ba gago, then o tla bona ke first step ya gago. Then the second step o leba to the universe, Mother Earth o tla o thuša gore o kgone o purifya moya wa gago. Gomme go o dira tšo ka moka o tlo kgwetša ba rekeng spiritual freedom, o tlo kgwetša o le motho le o phela o thabile, ga o sa no kwata-kwata, ga o sa ba depressed, le go ka kopana le mathata ka ra bophelo, mathata a lone kgona bona gore okay ke ye ke tlo no e solva easy, ye kono dira 1 2 3 ntle le gore o kwate. Le motho mongwe a ka tla go wena mohlomongwe a thoma a o rumula, a o provoka, a o roga or something, or a seba ka wena ene wa tseba o ka se ko botlhoko, o tlo no mo rapediša wa ilesa eso, ene o sa mo rapediše gore dilo tše dimpe di diragale mo go yena, e leng tsela gore modimo mo tshwarele gobane a tsebe ntho a e dirang, wa tswa mo go yena. Mohlomongwe motho lebile o dirile on purpose e me e leng gore wena one day o santse o tsebe, o molate, then le re gane go ba bile lelwe yena wa tsana yena o itshepileng. So o tlo no makala motho lebile o fela matla, because le ge e tlo tla mo tsebeng tša o no e botša batho ba ile gore a tseba gore ba tlo go botša, ba se no botša a sa emetša salana gore wena o tlo tla wena o tla lang dipelo a no bona wena o le cool and collected, ebile o sa molate, ebile o ino ke phetela kua o bo mo dumediše ka lethabo o fete a šala a swabile. Ke tšona tšeo ba ga gešo, ke ona molaetša wa rena wa beke, gomme a re kopaneng gape bekeng e tlang. Ke a le leboga.